paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, adaman madmadlaw ko kani Kwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, Maray. Limo kay samet tan ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan met, Marikwanang? Adayo ang mapasamak dayta. Kat anya ngay nga ti pampanunutan na. Apay ngagkatkatawang agmay-maysa. Ay na, in love nga men ni Kwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma-in love. Ay, kat, padasemet nga min ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kwarog ngagkatkatawang agmay-maysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pa'y ngagmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayap mo pa'y lang kanyak met. Kat adalang mit di taasidag. Payapayam lang o. Sika nga ruti kayat ko ang mapanmangayab. Ang mga nudanugan nak. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat-katawa mat ngagmay-maysa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat-katawa ngagmay-maysa, di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Yung kakaayabanan. Yes. Si Parag! Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. Adan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaws. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha? Ay, nagmayat gayam ti main love. Malaksid ang naragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay! Kwarog! Ah, Uy, dingdinggan na. edi bagbaga mangkail. Katawa katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapan mo gatangan iji ilay. Ayun gaya man niya. Ay, di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabang ano ibagadagay ti tataw nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang kail. Gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Kapanam ko raw. Ijay ilay. Nakaisam kamay. Uray tupay siya. Nakaisam kamay. Kano na? Naragsa ka gayam. Ay, uray siya tataba daw. Naragsakak, may. Nagpadbada ta naragsa ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan da ito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak bitay, naglugan iti tricycle. Nagawid ako, hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tantimasida aya. Ada akong tuyang. Nakaisam ka ma. Ay, kadwa na. Naragsa ka gayam. Nagapo ka lang ijaylay. Naragsak ka. Way, talaga naragsa ka tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa eh. Kadwa na. Kastuya talaga tinaragsak. Apay nga ta naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na tikat katawan. Apay day bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napankuman dinawat di takaroba. Imbagla si daun may kinibadong kao. Naggapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagapgapu na. Nakitak nga men, idilimabas ti titersinak. Ket amo maray, ada nadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga agmay-maysa. Nadlaw mo mo dayta. Kauwan. Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga ron dito'y bagay. No apay anaragsak ni Badong ka. Nakita mo ni Kwarog? Ay, uwan maray. Kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo aladay, chay. Kat sigon ka ni Maribanang,
In love ka no gayam ni Kwarog. Isu akas jay. Ah! Inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong Mau. Naragsak mo't. Amangan no. Ay sus, maray. Di mo ibagang nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asi ka tinakainlaban na. Sa bali a babae. Amanga no taga-ilay. Ay, anya. Tay dinaggapoy jay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Isu nga in love iti sa bali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong Kaw. Nalawlawag pa ingam init, mare. Yang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito sa alas. Nakatugaw. Damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko nga da ka di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Eng ka nga rusmusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas. Jakpay na arasaw. Eng kakarum kamanan. Apay ay akasta ka bitin to yan. Nagragsak ka lang nga napannagalay ti marunggay asidain ta itay. Itagong ungit yan. Adagayang mading aramid mau. Mading aramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaong? Kano pa'y? Yeah. Ay, agdan sa mang perperde ti napintas a relasyon mi kinituyang ko pare. Na, asino kumangay ba't timang pirday? Di na magkayatan nga ilutuan. Si madutan ni Marito yan. No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kan naglamis pa'y paray. ay, Sa nakas iday ang nakasamsamay. ay, kahit naasawan paray. Pimaitan, kan limami isan ti panagayat na ka. Day tangaron mo kahit ti pampanunutan paray. Ay, asino nga tamot timang perperde iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya paray. Amangan mo no si ka paray. Ay, di nakman papabasulan na kasta. Diyak maarabin day ta. Wanaw ni Maribanan. Nakarkaron, adi na maaramay. Ni Marikwa na nga. Day ta aba akagawan. Virgin na ti relasyon niya. Anya kumamit ti magunod na nga. Ni Kwarog nga. Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga ron ti mang perperde ti relasyon mi kanituyang ka. Ay, amo kon. Ha? Amangan no si ka. Ay, apay ko mapirjek ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay na, nagimas ni mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga nawa. Bay-bay amangan iti ado. Hanggang saan natan nga ibatyan ni ti kanunta. Bay akanan na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto akmanan iti kanunta. Ay, uwin ah. Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng kaw. Nakababainin kada kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at matanakanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Aguma ka amangan. Naibus mo tan amin ama ka ng kangil. Ay, agluto pa ni Antim. Di ka madanagan. Saan ay ado nga? Na, ay, magastusan ka gayam no adda in love akabagyam. Nakalatladingit ak manen, Chef. Kasano? Awan manen pasahiros. Awan lang arudin iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pasahiros ka. Ngam naragsakak lata. Wan nga rod. Agkat-katawa ka lata. Ay, makapakiktot ka no daduma. Takilat kalatan ngagkatawa. Padasam ang amin ti agayat. Tagkatawa ka, ureg may saka. Awan pa'y mat pakain labak, Chip. Itulundak man ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tatabadong. Kituwin niya. Naragsakit ni tatabadong, no agpailay. Pudno ka di, tatabadong. Kituwin niya. Iso ngay tulundak ka.
Kasano nga, Chip? At dan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito'y paradaan. Kating kayo na. Sana bale? Tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Nagkatkatawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Maray. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamdamag dayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mat? Agad katawa matlaang day jay ngagmay sa. Akas ka ni Kwarog. Na, kaya't mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badongkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong kat ada sumsumro na. Awan, Maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ag may sa. Ay, jakla kaya ta mapadasan day ta asin Thomas. Bakawan. Di ore agba akak iti agnanaya. Tuyang my love, ayan mau. Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, tanakatugaw ka dito'y salas. Mala, ingka nga rod iluton, dahil ginatang ko akarni iti manok. Ilutom, numabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anyaya ti basol ko king. Hindi di mo kapailaan. Naglampaso ak matay nito'y balay, sakbayan nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga babae, ay ati bagbagam. Abay ti kunam! Jak amaw nga iso ti sublia-sublia mi ilay. Anya? Tunggalaga po kay ilay. Kastaunay ti ragsak maw. Nga uray kalagkat katawang agmay-may saa. Babae ay mo ti subsubla ki ilay. Kal, abay nga rod anaragsak ka. Ipadpada na kiday, kinikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom no niya ti subsublak ija ilay. Naglawag ka babae! Trabaho, tuyang. Naawasak iti trabaho. Iso anaragsakak. Apay, saan ka naragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Iso, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nagproblema iti si dahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay kunasaya at ang arba daw. May kagluton. Kahit si Kangay. Anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho inton bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Kaya manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay, na. Ay. Si kamot nga tumasabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan niya kablaw. Kuna, good morning! Ay, good morning, madkan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko nalipari pa dong, anak ka ungungot ka. Sana kun nga agong ungut, Kapitan. Tamaw, abdan trabaho ni Badungkaw. Ay, nasaya. Isugayam ngag subli-subli jay ilay, tan nag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang ah. Pampanunutag nga da babae na. Hangam awamat gayam. Di adanton kwarta yaw. Ay katagnan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarog ngay mahal. Nakbisitain tagsang-sangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, dayta, tinaskan ama amwa.
baon-baon ang kail. Hindi talang barangay hall ti pangibaunaken ka. Nagasidagan. Namo man nakaladladingit kita. Ibaon na pa'y lang, mate. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at ka. Ay, kunak no makaasawakan. Nakita ray mo titi sa bali alalakay. Sapay lang kaya kalbaw. Ako isa na balay. Adan to pa'y maamamom asa bali a girl. Nagado ti girls dito. Sumot lagayam anak kadumog anak kaladladingit ni Kwarog tunggal makitak. Nakita ray gayam iti sabali jay nobyana. Wen mare, broken hearted ita ni Kwarog. Ay. Ayat aya. Na. Nagkatawa ka mutan mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ado siguro tinaglakwam. Kasta kamutkat no ado ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak mutin, marang. Ha? Milagro! Na, saan ka laang anaragsak? Aglalalay kapay. Ay, kastoy kayam ti agayat. Ay na, marikuanang nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang naragsak ti adda ay ayatan nga ken adda mangay ayat kan kwana. Ket sikamat Kwarog, di ka maupupay. Tadumtang tulat na, ti parakan ka. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika! Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, una yan. Ay, ninsamot Kwarog dyan nagpartak ti panagpataray na iti tricycle. Ay, iso. Ay, urayak labim maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay, uray siya tupay. Ay, nagpartak launa iti panagpatpataray ni Kwarog. Awan bete amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, Enteng. Kasanon no makadungpar, gapo iti kasya akinapartak ti panagpataray na. Ay, urayak lang makauyag iti dayta asok anang gapo dita. Tricycle ni Kwarog alimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nalapi na tapok na ito kalsada. Ay, daan lang arudan dahi at tricycle nan. Nagpartakpay lang, ti pa nagpataray na. Karag-karag ko nam kidi ah. Anya ngay nga tatimak na ni Kapitan iti dahi tangar aramidan ti kaanakan na. Panag ko nam, mabagbagaan na. Kano paborito na dahi akaanakan na. Tinakabot-butang no, makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos, ti madalisan na. Sana ko nga, paspasade iti tricycle, tatabad yung. Papayasaan nga, itungag. At yamat ni Chief Kwarog nga agpasadya. Alaan namat amin nga pasahirosan. Isumay dahi ta sumungad ay. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano madalisan na ka. Ay, paglisya nga ay. Kino sa dino ti papanak, isumay ti papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Gila ka doon. Ay, sus.
Anay ka. Anay. Ay, kasi ka matatabad yung. Naipurwa ka matanta na dialay sana ka matitricycle ni Ship Quarog. Labihagak pa ka di. Panakunakat na biyag kan samat. Ayan ni Tata Badang. Ayan na. Ada ditoy. Diyan isaan nga makatakder ko pa. Pasalsalikan tumat nga miniti kalsada. Uy, pasalsali ka. Kano nagpaigid ak may sinuro naklata dinong par. Nagbayad ka, Tata Badang. Aya, siya pa nagbayad. Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararwak dito'y bagay. Siya pala mo ti magbayadan. Basta, agbayad ka. Kita man tinagbalinan ti tricycle ko angay. Anya ko matinagbalinan na ngay. Isumilat ta. Lati latamit. Kita nga min anasayat Amay, di mo madlaw day ta nakupit at ang butso na. Sigud mo day ta. No, tinulungan ka pa iday. Nagigalaw taday. Matintinag. Nagasgas pa ijay sango Anya ko mangay ti magasgas di ta. Di mo pa ila kasukatan mo. Ti sigud a pintor na kolor lati. Basta, naskin nga agbayad ni Tata Badang. Nagpartak ka ngamin unay. Ngagpatpataray ka anakan. Patapo ka matinti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Badang, sigurado ka kaday nga original akararwam yan nagsubli kang ka. Anya nga original akararwa nga ibagbagam mo dita. Ay, saus! Abda itang tipiki akararwa ba daw? Anya, masigurado nga original akararwak ti nagsublay. Narigat ti mapikay. Ado ti piki itan. Ilutang man kaya di dahito'y nablo asigat ka. Pati dahito'y dwa sakat. Nagkakawang matindag iti ramay ti sakat. Kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakam. Amom, no anya ti pagdanagak amag na di ti kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talaga rudan. Uray nakapaigid ka. No sagidin na ka di napartak at tricycle ni Quarog. Sabagay mutkit di Kano nakapaigid ni Kabadong, idi sinagi di tricycle ni Quarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, jakman ammo, no talaga nga ammo na ti agmaneho iti tricycle wano saan. Ay, kat no nakabaybayagan a driver ti tricycle, di na pala ammo nga aging gaita. Saan nansamat nga ammo ti agprinaw, ti sumardang ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungad at tricycle, Mare. Siguradwam asaan ani Quarog ti driver na, tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo, tato'y tricycle mo, tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siya ti agmaneho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni Quarog tinagluganan may. Makapadisgrasya mo. Jakman amo ka ni Chief Quarog. Mapay nga kasjay nga agman maneho iti tricycle. Alah, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay kuma, taungtan na. Bagbagaan na kuma, Maray. Nalpas na ko nga inungtan ang gail. Apay, kayat mo pa'y amaungtan. Ay, saan Mano nga oras na ko nga inungungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y la iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsam. Tapno saan kan nga ungit Atoy Kwarta! Bilangam nga mina. Uy! Sagsasagagasot 1, 2, 3, 4, 5. 5 gasot day tanggang. Itad mo kanyak day ta. Kukuha mo day ta. Nagsingpit ka day to'y akaanak akon. Basta din ako nungungtan
Bagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak ita angkay. Itay, uray nakalabugbog kawan. Ay, binukawan ka aya no arasaas ko dayjay. Kat no nagpigsa, uray akla natitilang. Sige nga ro din. Papankan. Itay kumapay Inakam. Na, Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kuarog. Pinayaban na lang. Inungtan na pa yun Patsamay. Kano paborito na kanakanday jay. Ay, no saan na nga ungtan. Addan tumanen madisgrasya ni Kuarog. Gapo iti nagpartak apa nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo dapay la sakit-sakit na ito pagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Diyak pa'y la makapanjibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti day ta, Kuarog. Baso lamin ni Kuarog, dayta napasamak ka. Kabado. ay, mayak ka gaya man paray. Anya mayat asasawan. Kita magpilpilayak pa lang, paray. Ay, wan gaya man niya. Apay, ada pa'y la nasakit man. Handa pa lang mo ta, paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo ta, paray. Damagan pa lang. Kita magpilpilaya lang aro damagnan. Makaungat ka mo tin paray. Kahit inungtam, di ka na ka man nakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka? Ay, perme nga inungtak. Anya nga timbagam kingwana. Inungtak. Kasanaw? Kunak na. Kwaraw! 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 Kunak! Kasta ti panagunga mo kingwana. Na, apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kuarog, paray. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatricycle, paray. Agpay kita. Sus, umayan. Ibig Kuarog ti driver. Jay ka nakam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid na kabadong kan Kapitan. Timaray ni Badong kumaray? Kawan, nagadayaw titimarayan na. Ningay Kapitan? Ay, nimot Kapitan. Ne, ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni Kapitan iti tuktuk ti kayaw? Kay muli Ayam, kasano nakauli ni Kapitan? Kano saan nang mo ti umulay? Hay, madya talaga maray. Maday ti panagmaneho ni Kuarog. Ay, panagkunak. Rumbang lang nga saanan nga agmaneho iti tricycle ni Kuarog. Kasta mo't ti kunak, maray. Bumabakan adita, inteng. Meron makababa. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano nakauli Di mo ambo ti aramidam? Ay, makaamukan bumaba. Apay, an-anwom nita nagatidog akawayan. Mapangko sukitan ni Kapitan dita imulian na. Mapan mo sukitan? Mabutang mat kano nga bumaba. Ay, gapo iti nakaro nervyos nan. Iso an nakauli dita kayaw. Kaasi nga ron ni Kapitan. Iso nga sukitak man. Kapo iti nervyos ko ang maaksidentinak ni Kuarog. Nakadano nak dito'y balayajak na puutan. Kano nagpartak ka ti maray? Ito na, tadyak ka ta madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalay? Uray inungtan ni Kapitan. Ay, diyan mamatay, inungtan ni Parintay. Ay, makasarak to lang ni Kuarog iti bang tiliw kun kuana no kasta na lang. Ay, bayama, tapnog na ka. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam apababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Ay, imbagak lamang nga nan, bimabaka mo tadagos. Ay, inta mga nang mabisin ako. Sip Kuarog. Dinggim ko madya to'y pamagbagakan ka niya.
Nagkunakan ka bagbagaan anak tungan. Diyak nga rod, kaya't nga maisagmak ka. Numaisagma ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapay mat nga agpaili. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwan da. Apay, kung mga dida katiliwan kat nagpartak ti pa nagpatpataray mo nga permi. Apay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Intayin. Gaputa ang kalmo ti kapitan. Apay, dida kan tiliwan. Amamuda ni angkel kao. Ket no iso ti kasikatan na Kapitan. Apay, asino ti padpadaanam? Hey, padpada anak man ni Kwarog. Taapay apadpadaanam. Umay nakmanan ikan iti kwartakon Nagpaili ni Kwarog. Apay, di mo nakita? Apay, nagpaili aya? Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kadagiti kasero a driver. Kat sapay lako ma, ta saan da makita ken tiliwan ni Kwarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo amuday taya. Ay. Delikado nga rod ti ka anasingpet amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga rod ti mang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikwanang. Ay, damagan pa lang. Kitersina day ta. Siyempre, yado talaga ti tao Saan mo't akas taas ikaw? Kahit apay rumor ka Mapanak makidamag Apay chichismis da Kawang, Ay, naglaing ka. Tamumlat na nga chichismis da. naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis. Maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpaigig kayo man. Tasak man mo't ti makichismates. Kaya mo ninanatuyang ay. Pagiwalin pa. Ay, Marikwanang. Anya ti pag-iistorya anyo dito tirsinam. Apay, di mo pa'y ayan na damag, Maray. Ti anya, Maray. Ay, naladaw kan iti damag. Huwag nga raw. Anya ayaday ta. Natiliw ni Kwarog. Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa'y lang ang mabalin ng agmanihaw? Nasaya at mag. Tapno agnakaw. Awanan tinapartak nga agpataray dito kabildatan, entay. Awanan ti pagnerbyusan dagiti magna di takalsada. Natiliw gayam di Kwarog. Ay, wan. Agna kamat siguron. Jesus, awanan ati mangted iti kwartak. Di kakit agyaman, taawanan ti sakit ti ulom. Awan mo ti makadisgrasya dito barangay tayo. Ay, oo nga ano? Ay, basol mo matlaang inteng. No binagbagaam ko maide, di saan ko maamatiliw. Iyawatan na ka lang iti kwarta, nakaisam kamutan. Ay, kuwa, ay uwan nga rod. Ay, siyak tumot ngamin. Kagrup-ro pa ak kwarta. Ay, Marikwanang. Among kaday, no anya ti mapaspasamak di ta paradaan da kwaraw. Anya ti mapaspasamak, Mare. Sige man, istoryaam. Ay na, kano agsusugal da iti aldaw. Kano ibaw bawal ni Kapitan ti agsugal diti barangay tayaw. Isungarod nga umay ko ipulong ken ka tapno idanon mo kin ni Kapitan. Ay, sigurado ang makadanon day takan ni Kapitan. Rumbang laang idanon mo. Ala, kasta nga ruti aramide, Mare. Agsiim kakadagiti mapaspasamak diti barangay. Saan mi ngamin ang mabantayan amin ka? Ay, katun, Amaray. Day talagayam. Ay, nag-isay. Si Kwarog, nangabakak manan. Adya manan kwarta ko na. Diya kayo ngay, awanan ti kwarta yaw. Ay, naisugal ko amin napasada kitangal daw tungan. Agawi da kunta, adya matanti kwarta kun. Jakmat lamang nga bakain. Kinton bigat manan Barang mga baka. Agsusugal tayo manan.
Awan mo't langan ni Uncle ka, antay. Ay, sumagpat inton madamdaman ni uncle mo. Ururayom aya. Unantay, dumawat ak iti kwartana. Awan na pulos kwartak. Na, si kapay abaraw ti awan kwartana. Ada nga ta kwartana, antay. Jak mo. Dinto pa'y mangtid iti igatang iti sidaan. Adan tukit di itid nakan ka. Ay, tuyang. Kanya tiraramiday. Ang sip-sipot. Kanya tisip-siputan di taabot ti dideng. Dagiti tricycle driver adita paradaan. Nagsusugal damanan. Kita pa yan, nagsusugal da. Kanya ngayon mo ti bibiyang, ma'am. Ay nabadong, siya kaunti para sipot dito'y barangay. Kanya. Amin amakita, i-report ko iti barangay hall. Wala, di kararamiday. Agsugsugal damanan dita paradaan. Ha? At damanan i-report ko! Dumawat ka iti kwarta? Wan kumanggal. Kaslada padulin mo kanyak a kwarta. Ikanak mata na. Ha? Sang-sanga gasot ti kwarta. Itad mon kanyak dayta. Panggasolina kiti tricycle count tapno makapasada count. Saan ka nagpasada ita? Awan nga rot paggasolina. Kayso dumawdawat akan ka. Ay. Di nakpaimot ka Ay, siyan. kasi kamot ka anakan. Kasya ka talaga Ngam di ka mo't maasyan. Malata itad kung dati kakaiso na a kwarta. Yes! Agyaman akang kail. Nagsingpot ka talaga. Ururayag kat nga umay manan dito tersinak ni Marituyang. Apay aya, Maray. Kaano binagaak nga agsipot-sipot dito barangay tayaw. Kat amin ang masiputan na amaday, ibaga na kanyak. Kasta aya. Kasapulan dito barangay tayo, tikaskan kwa na. Para sipot. Ay kat sigurado nga ado ti masiputan na. Dayta ni Marituyang, nagparta ka magna. Adan samot i-report na. Marikwana! At i-report ko kang ka. Ay sige, ibagamon, Maray. Ay na, agsusugal damanan dita paradaan. Agsusugal da kunam. Wun maray, kat pati ni Kwarog makisugsugal. Ay sos, ay nukasta. Isugal na lagayam dya inted ni Inteng akwartana. Ay, makadanon da ito'y kan ni Kapitan. Ay, nuing gatang mi kuma itisidaan mi dya kwarta ni Inteng. Di nabsog kami kuma. Kumaa, angam na isugal lang di kwarta ni Kapitan Maray. Sayang! Sige, Marituyang, agsipot ka iti aglawlawan. Ay, angam di mo mo't sipsiputan nun ati pa nagchichismis tayo, Marituyang. Amangan mo't numakadanon day ta iti barangay hall. Saan, Maray? Kan saan tayo mga agchichismis, Maribanang? Agi-istorya tayo laay. Ay nasayak ta na idanon mo kanyak nga agsusugal dagiti tricycle driver iti paradaan kagawad ko nang. Amom no asino tinakasipot iti daytang araramidan da, Kapitan. Asino? Ni Marituyang. Ay, para sipot gayam itan. Iso ana panunot ko nga aramiden tayo ni Marituyang nga para sipot. Ay, uwan sa. Ikan tayo matlatay ti honorarium na Ay, apay masapul pa'y dayta. Wen atap na da maganas na para sipot. Bagla nga igatang na iti bagas. Una, apay kit din asaan ngay. Dakkel ti maitulong ni Marituyang, Kapitan. Kas ita, naamwa nga agsusugal gayam dagiti tricycle driver. Ay, agasam dats. Aramiden dati bawal, Kapitan. Paayaban na tayo ni Uncle Kaw. Apay nga ka no, ship kwarog. Namuan na nga agsusugal tayo dito yung paradaan. Naamuan na. Kas ano nga naamuan na? Kat no isiyak-siyak rito tayo mati pa nagsusugal tayo. Diyak nga ron namun no kasanuan namuan na. Impulong mun samat. Gaputa kanayon ka nga maabyak. Ay, saan mo ta? Apay ko mga ipulong ka. Ay, sos. Sigurado nga maong tantayo aming nga driveran. Sapay na ungat ni Uncle Kaw. Ay, sos. Ay, imungatan.
Una, takanayon nga ugot ti sidaan na. Ay. No kanayon nga ugot ti sidana, talaga na ungay. Ay, sus, makapanerbiyos nga rod. Ano kasta? Awan! Nangunyo! Awan, kuna! Ay, ship kurog! Damagman ka ni ang kalmong kapitan. Noon niya jay bagbaga na nga awan. Nagtal na ka man tungan. Hindi mo lang maawatan ay. Agong uwat ni kapitanan. Katuwain, permi nga akong ungay. Angkail, anya ti awan ngay bagbagam. Awan ti agsusugal. Naglakad, di pa'y maawatan. Kunak, tumat. Wada pa'y madamag kung agsusugal kada kayo, nay. Anya nga ti aramidem, apo kapitan. Ipapulis ko. Ay, sus, delikado tayo ang Ipabalot ko pa'y Ay, sino nga minay at tinangitanon kini uncle ka wag susugal tayo. Ay, Maray. Kaputa doon tina-report mo kanya. Adto iti honorario mo. Ay na, adda igatang ko ni tibagas mikin ni badung kau, kapitan. Saan nga bagas ti magatang tinted ko, Adda pa'y gayam na yun na. Jak kinitaan na imbag to inyahwat mo a kwarta, kapitan. Ay na, adda nigatang ko iti sidaon mi atuyaw. Anya atuyo. Kita nga min analaing Aywan gayam. Karne ti magatang da ito, kapitan. Aywan. Iso alalaingam ti agsipot, Aywan kapitan. Iso day takit ti paglaingak. Dakdakkel to pa iti itad ko kan ka nga honoraryo mo. Aywan kapitan. Day talagayam. Naglakat ang sipaw. Ay, nabsuga ka. Apay ngay ating makder ka adagaws. Kat kalkalpas mo anangan. Mapana kagpalpa, tita Salas. Apay, di mo damagal no apay anaimas ti sindata ita. Ay, gaya man niya. Nalipatak mo tinadinamaking ka. Apay ngagpaiso na imas ti sindata itay. Inikanak ni kapitan iti honorarium kaw. Tanalaingak ka nung agsipaw dito'y barangay tayak. Ay, nagmayatay. Agasaman, nai-report ko amay dagiti agsusugal dito'y barangay tayaw. Naamuan amin dayta ni kapitan, kat pinagsardeng namin ita. Mayat man. Sige, ituloy mo lang, tagsipot-sipot to yan. Tama panak man nagpalpa. Sika kumamot din at aginaw. Nabsuga nga raw. Ibaon nakpalang, may. Siya lang nga rudin tinagluto. Sakto taginaw, indon rabay. Sikapay lang ita. Ape pare, sa dino ti papanam. Di taman maray. Nadamag mo di kalukluk at atirsena, di ta abanda. Ay, maray. Iso nga ron ti papanak. Nalakakanukay, tilako da. Pudno pare, kan ado tilako da. Saan akas kan ni Mari Kuanang abasit lang tilako na. Maray, nadabag ko da ita. Kan babalasang kanukat dagiti aglaklako ijay. Nagpipintas da. Ay, jak amo da ita, maray. Sige pare, mapan ka. Ta padasak tuman met ti mapan gumatang inton bigat. Anya ti aramidan nyo titawi. Sika nga ship. Anya ti aramidem nga dito Umaya kagaring na. Ay, di mo ay makita dagiti nagpipintas nga glaklako dito'y kaluklukat at tirsina. Isumati umay ko aramidem di ay ta. Nagpintas di jay ababati buok na. Nay. Oy. Di mo agagawan jay long hair. Tapara kanyak day jay. Kay dayak man di ababati buok na. Anya nga tat nagana di ata. Oy. Jay samat at idog tibuk na tikid-kid na yam. Sabgali. Sumungad mat ni tatabadong. Aw, tataba daw. Apay nga da kayo ditay. Umay kami agaram Babero kami garod, di umay kami ag-aram. Ay, Chip Kwarog. Kita anak di ababat buok na. Ay, kurso na di anak samat gajay. Apay, si kaya tikit kita na. Kidno siya. Apay ako mga si kamatakitaan na nga kat nila. Lakayan kan nga pirme. Nay, anya laki nga ipagbagamay. Tungan.
Wen mat ngagpaisaw, tatabadaw. Da kami lang tirumbang nga da ditaw, itababaro kami. Anya, da kayo lang. Aguray, tasyak, ti dumiskartay. Uy, Asus. Ha? Ay, apa ngay? Mapanan sa matan araman di ababati buok na. Ay, laklakayan nga umay pa'y lapasalsali ditaw, eh. Ay, saan nga mabalin di ato yan? Ay, talaga saan na mabalain. Ay, apay ngay, di matatidog tibuk na tinasidgan na. Ay, agasam ngay. Kurso na din na matgayam di ay balasa nga kurso na diam. Ay, imbag talay na sana di ababati buok na. Mare, nasiputam ni Mari Banang. Apay ka day, Maray. Kaano na pa ni Jay kalukluk at atersina? Ijay ibagbagadaan na lakatila ko da. Nadamag mo magaya, Mare. Jay ko nadaan na laka nga agpautang. Na, kaslag paspasagit ka, Mare. Saan mo't, Maray? Si putam dagiti tataw. Kasla agturong da ijay baro atersina. Imbis ko mga umay da gumatang dito tersinak. Anya nga yan ti mapaspasamak. Nalaka ngamin ijay, Maray. Si putam man no ijay amin ti paggatangan da. Bilangak pa'y ano manuda amapan gumatang, Maray, no kayat na. Katwan Mainaganak pa'y amin aseno da. may mayat banen atap no saan ko apautangan dagiti mapan gumatang ijay. Ngam, agbayad ka ta. Anya, agbayad akpay. Kahit anya ngay, nalakay at agsipaw. Pautangan kan tulatan Ay, may mayat manan no kasta, Maray. Ay, kayat mo kaday, amapanak agsipot itan. Un Mare, sige, ingkan. Angam, pautangan na ka. Takdirak ti saok, Maray. Saan ka amadanagan? Awan, nagswetik matgayam ni tatabad yung. Ngaraw. Apa ngay? Apa namat arman amin ababula sang dita. Maditi aramid na diya nga tao nga. Nakita mo dyan naramit na. Kalpasan nga inaram na dyan atidog tibok na. Insaruno na madya babatibok na. Dan nga road playing kikak ti danog. Nya! Playing tikam iti danog ni badungkan. Apay? Siya ka matgayam na natuyang. Sige, ibagam kan kuha na tinaramit ni Tata Bataw. Ay, un. Ibagam, tamapan ko si putan ti maday nga aramid na. Ay, baruak pa'y, adeng. Talaga baro ka pa'y, tata? Ay, manong ko namlatan. Sika, may palakayin nakmadlaw na yan. Asino day tabakat? Anak ka ba nikas? Di ta malikod dam. Ha? Adaya, may... Kaano itayak pa'y dito ibadong? Sip putak kadagraw mau. Anay. Ay, di mo malapig ko si... Ay, ako ato yan. Ay, nagsakit mo dahil. Anay. Saan ka rumor ita? Ang mapanagsipot ni Tarwar to yan. Tapay nga ibaon nak. Kiti sumit ti trabaho dito barangay. Para sipot. Sanak arumwar. Tamaw no addaman rumbang asiputa. Saan adi tarwar? Sika tinasken asiputak badong. Siya kung tisiputa mita? Talaga day tataramidag. Tanya ko matibibiyang ko di tarwar. Ay, mapana magkumagpangin basit. Ayawan ti agpapangain. Ay, nag-istrikto ka matindo yan. Nagado ni tarumbang asiputam. Siyak may lahang may. Apay, atalyaw ka atalyaw, di tabalayaw, Maray. Sip-siputak ni badong kaw no rumwar, Maray. Ay, kasta aya. Mapansamot agar aram ni tabaro at tersina. Jak pulos palubusan arumwar, Maray. Maray, inlukat ng jitawa yo. Kanay, bumabansa mo, ijay. Ay, wunggag pa isaw. Sige, Maray, agawid na kaw. Ay, partaka, Maray, libasan na kan. Ay, natatabadong. Sinanto mga min. Tama panunot mo pa ilang tagaramid. Iti kalukwan. Anya nga ita.
sikan tisip-siputan ni nanato niya. Ala sige! Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.